Kemarin gue beli mobil 500 juta. Terus? Gue jual 50.000. Kemarin gue tarik tunai di ATM. Terus? Pakai kartu Amazon. Berapa duitnya lo? Kemarin gue pompawan sepeda gue. Terus? Pakai pompa balon. Kemarin gue makan bubur. Terus? Pakai sumpit. Seberapa duitnya lo? Kemarin gue ketemu polisi tidur. Terus? Gue selimutin. Seberapa duitnya lo? Kemarin kita mau tidur siang. Terus? Masuk malam. Seberapa duitnya lo? Kemarin gue main bulu tangkis. Terus? Pakai raket nyamuk. Seberapa duitnya lo? Kemarin gue diputusin pacar. Terus? Tapi teman gue yang nangis. Seberapa duitnya lo? Kemarin gue nonton film Generasi Micin. Terus? Teman gue yang jadi micin. Seberapa duitnya lo? Kemarin gue minum jamu gendong. Terus? Jamunya gue minum, mamanya gue gendong. Seberapa duitnya lo? Kemarin gue pergi ke ATM tarik tunai. Terus? Uangnya gue tinggal, semua gue ambil.